tubahe ikaze kuri Generation Link ni ya YouTube channel ibagezaho amakuru atandukanye, yaba ibiganiro, ibyegeranyo, amakuru ya siporo, amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima bwa buri munsi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri aka kanya inkuru iri kubica bigacika cyangwa se inkuru iri gucaracara hirya no hino ni inkuru y'urupfu rw'umuvugizi wa M23 Colonel Wiringoma, cyangwa se Lieutenant Colonel Wiringoma. Inkuru ubungubu dufite tukaba ariyo dukesha ikinyamakuru Reuters cy'Abongereza, aho ivuga ko ari imirwano imaze iminsi ndetse guhera ku cyumweru. Aka gace yaguyemo ka Rubaya kakaba kari kamazemo igihe imirwano guhera ku cyumweru, ikaba yari imirwano imeze nabi ikomeye cyane ku buryo abaturage batandukanye batangiye kuhunga kano gace. Reuters ivuga ko iyi mirwano ije nyuma yuko isa naho yubuye nyuma yuko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yeguriye kamwe muri aka gace ndetse n'utundi duce dutandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri diru cyangwa se mu bijyanye n'ubwumvikane bafitanye cyangwa se n'imikoranire bafitanye ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Aka gace kakaba kihariye gakungahaye ku mabuye, by'umwihariko amabuye ya koruta ndetse n'andi mabuye atandukanye. Byibuza 15% by'amabuye akoreshwa ku isi, by'amabuye y'agaciro akoreshwa mu bikorwa bitandukanye ku isi. Reuters ivuga ko yagerageje kuvugisha igisirikare cya Kongo, ubuvugizi bw'igisirikare cya Kongo, ngo buyihamirize iby'aya makuru cyangwa se buvuge niba hari amakuru bufite kuri ibi biri kuvugwa ko umuvugizi wa M23 yaba yapfuye, ariko igisirikare cya Kongo cyanze kugira icyo gitangaza, ndetse n'ubuvugizi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kintu bwigeze butangaza kuri aya makuru. Ariko Reuters ikavuga ko amakuru yizewe ifite ihagazeho yakuye mu bantu bizewe b'imbere muri M23 ndetse no mu gisirikare cya Kongo yemeza urupfu rw'uyu muvugizi wa M23 Wiringoma, ndetse bakanavuga ko n'abahagarariye imiryango itandukanye muri Kongo bemeje iby'aya makuru. Ahangaha turibaza igicwa rya Wiringoma riri buhindure iki ku rugamba M23 hanganyemo na leta ya Kongo, cyangwa se iri gicwa rye riri butange iyihe sura, ni igiki kigiye guhinduka? Mu by'ukuri igishobora kubaho, hashobora kubaho kwihimura ku ruhande rwa M23, na cyane ko bavuga ngo nta usangira n'udakoramo. M23 ishobora kugerageza kwihimura kuri leta ya Kongo. Ikindi gishobora kuza kubaho nuko noneho na ya masezerano yajyaga avugwa, yaba amasezerano yavugwaga y'amahoro yagiye asinywa mu bihe bitandukanye, bisa naho ayo masezerano nta yagihari bikigiye kubaho no kurwana. Abantu batandukanye hirya no hino barimo baravuga bati M23 bishobora kuza kurangira yambuwe n'ibindi bice yafashwe nyuma yuko ivuye mu mujyi wa Uvira. Bamwe mu bantu batandukanye bagiye bavuga ko M23 yakoze amakosa ibitaravuye mu mujyi wa Uvira. Bamwe bakavuga bati ese ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kurasa kuri M23 nyuma yaho leta ya Kongo yemereye amabuye y'agaciro, cyangwa se ni ubundi bufasha runaka Amerika irimo iha Kongo burimo butuma Kongo igira izi mbaraga zo gutuma ishobora kurasa kuri M23 kuri aka kageni. Bivugwa ko ubundi kino gitero cyari kigamije cyatagetingaga abayobozi bakuru ba M23 barimo na General Sultani Makenga. Bivugwa ko ashobora kuba yageze Rubaya, bakaba bakekaga ko mu kurasa aho Wiringoma yarari, bakaba bakekaga ko hashobora kuba harimo na Sultani Makenga. Ariko kugeza kuri isaha ayo makuru akaba atari yemezwayo. Amakuru ahari kugeza ubu na amakuru avuga ko Wiringoma wari umuvugizi wa M23 yaguye mu bitero by'indege za drone bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni bitero yakoreye mu gace ka Rubaya. M23 iri bwihimure kuri Kongo, M23 iri bwihimure ifata ibindi bice. Ninde muvugizi
M23 iri bushyireho kugeza kuri saha ku ruhande rwa M23 yo nta nubwo iratangaza ngo yemeze ko koko Uwiringoma yamaze gupfa, kubera yuko hari amatangazo yararimo acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko bigaragara yuko hari Twitter ya official Twitter ya M23 ya FCM M23 imaze kubihakana ivuga ko ayo makuru atari ayo matangazo atari ayayo. Harakurikiraho iki? Ibitero karahabutaka. Ese Kongo iri bwisubize bimwe mu bice M23 yafashe, cyangwa se M23 mu buryo bwo kwihorera iri bufate n'ibindi bice bitandukanye, ndetse inave muri Kivu y'Amajyepfo ahubwo isatire n'ibindi bice bitandukanye kugeza igeze Kinshasa? Nibyo turi kwibaza. Twebwe turahari ngo tubagezaho amakuru, update zose dushobora kubona turazibagezaho. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe niba utari wayikora, ndetse tunashimira mwese mwamaze kuyikora. Ikindi ujye usharinga ibiganiro byacu kugira ngo abantu batandukanye bibagereho. Turabakunda cyane. Iyi ni Generation Link.